ha joni haala ka gasani wullitunoɓe to gandanɗa wonno procureur ko faate gandanɗa hoore maɗa Ngoné Saliou ko yinni fulɓe ko garti dokkitama ñalngu wongu te noddiɓe ko cybercriminalité nde ko wona procureur heeɗiɓe ko cybercriminalité heeɗiɓe cybercriminalité heeɗiɓe ɓe Ngoné Saliou fonno noddede cybercriminalité wi ahane altina janggo ma noddoy Ngoné Saliou ndeke firtani kadi ha joni Ngoné Saliou ma jagge te ko cybercriminalité kadi heɗotomo e yamirore procureur ha joni procureur caggani Ngoné Saliou ndeko o jaɓi ha joni Ngoné Saliou haydara waɗani ene jogona hawra muɗum gueɗal muɗum wonde no haydara o waɗani haw ara o hujjino ndeke noon janggo yo ara o hujjino yimɓe keɗomo o heɗoto ko cybercriminalité gardiɗo tapital Pulago Alhaji Boubou Sangot wi wonande en leñol ngol fof e daro firngino fada ha ñanda ñawore arta e doole hoto ƴatto hoto yennu wonɓe réseaux sociaux ji ɗi kaldete wonɗo gondumi e makko wonɗo mi wondani e makko beɗe wondi e makko ɗo ganduɗa hoore maɗa hoto jannaɗen hay goto ƴettoɗen hay leñol gotol hoto jannen leñol gotol saabu ko biɗo eno foti mbiɗen poɗɗen wiitude wona leñol muɗum yen goppu ndeke noon jennoje ƴettoje fewde e leñol ngol kono yen pat kadi ha ñande hen ala mi yadani hen ɗo gonɗen foof dillinan saabu ɓeɗo mbatta ko wiyete dilatoire ɓe poɗɗat hunde nde eɓe durtina ɗum haqqillaji men corto hen ɓe dañana ɓe cortiri oɗo debbo kañumne yaaha wona leñol ngol ko haɓanteno ko fuuti firtima boni nafata firtima hankkadin kan haala ka ñawa ko woppe calloɗen ɗum kala subaka dillinan kala nde pinɗen dillinan hay ɗoyɗi meɗen kijjotoɗen dillinan ha ñana ñawirde garen e keewal kewen toon dillinan garen law kewen te kadi daroɗen boowal kewen te kadi dillinan ha wuula ha aduna o fof tina en laawima wone leyɗele namno en ni holko saabi ha joni fulɓe ne deƴƴi fulɓe Sénégal ne deƴƴi haydara mbaɗani taw ko wone leyɗele on taw jiiɓinoma tubako wiide ko il faut savoir raison garder en gartiri haqqillaji meɗen kono noon ɗum aɗatani woppude ko poɗɗen wadde ko dillinan